Sanibonani la Showphakama, Bingelelo Sifundo. Ukhwalithi Biyela usekhale ngosaziwayo abadumile abadunyiswe nawuye emva kokuthi enze umbukiso ngey'ngoma zabo. Ukhale ngokuthi-ke emva kokuthi ekhiphe i-CD yakhe, ubonile abaculi bengamseki, kodwa yena ubehlezi ebaseka ngazo zonke iy'khathi uma bekhipha i-albhamu, ethathe lezo y'ngoma ezobe ishisa iy'khotha, kodwa ey'veze kubalandeli bamaskandi. Ukuvezile ukuthi kumphathe kabi-ke lokhu ukuthi abaculi bamaskandi akade ebaseka uma bekhipha i-albhamu, kodwa abavezanga uthando nokuveza nje ukumeseka kule albhamu akayikhiphile. Kodwa-ke ubesebonga nje abanye abaculi kweminye imikhakha abamncedile ukuthi edayise i-CD yakhe. Okunye sikuphathele khona mbukeli wethu, Igcokama Elisha selivezile laphana ukuthi lifuna ukuveza amathuba emisebenzi, lifuna nje ukuthatha abalandeli abahlanu libafake kule nkampani eliyisebenzelayo yakwa-Khathi bezongena ngaphakathi bethole umsebenzi. Ngabe uthini-ke owakho umbono mbukeli wethu ngalolu daba esiniphathele lona? Siyacela nje usho uvo lwakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa uku-like-a noku-subscribe-a. Ngiyabonga.